Normal kenyam ke nas diala kontin barwani lingwasame kan online TV channel. Anda maduni shankos nyam lenong raisin gwasame and wala shanka dish ka pay baro ron kina dangro wiljan dangro bakel bana lertin kontin lorodien ko de link bana link jen report maning kan konwe niam gore jano mi jira mi jidit kan online TV channel mi gwe ka YouTube channel der je support der subscribe mi gwe ka Facebook page da der gwano der follow kamiti ka Facebook ku jendo tenwer online TV channel te tembi YouTube gorno bwe ka YouTube bi support bi subscribe te kon ke report dangro te very important ban lingwasame te ka jom chalat gwasame ka queen te konte chanak ka jongle Nuer te konte chanak ne dangwel baro te chanak eno te chalad no nek ne tin konte la ngwen murle bar report mi jikan lat gwasame ban je nyakel men chalad ken kine de konte la jukume dien mi jikan lat gwasame ban je linkel Roda bana rajino ke qui first vice president luke dan e cha lukre which ke juba ka Friday Friday muloni changa jok ke changa dioka pai bakel sorry changa dioka pai baro ron kindang ro jandang ro bakel and ka Friday ban man chalatin bukonaling anu ngum chitu ka jen changa mo ana ban ji chuto kamenya kume man roach greater fibur administrative area ala greater administrative area chale GPAA jen chul kana gor keje chang gor je ka social media chi la de GPAA da nongi ken chicken warga gor chicken ala ro ne ame chala no chingwane ken ngwane murle chingne dangul baro tilan wori tilar ki humanitarian organization chicken kanaka dukanti take a convoy michi jien a gwas training kam chako ngitin ngai ka do budan they can look they can to ka jakan itin konti la vulnerable kine de kon chuch anono humanitarian convoy da mo ki torbel to wan jel kel tin wore to wan ti greida la to wan ti geten amatana la civilian but kere torbel mo ka jien den torbil michi jieno ano ki luinde jogwal dan chi wi ga training tin cho ayu nyur ka da do medan e chala du kene de ti de ka ngweni murle ki greater people administrative area use ne ka chob dien ka torbiele ken chwa dwaj mach mi cha torbiele ken chwa dwaj mach ko dukan tin winimi cha kene de to cha kan cha ne de chwal baro cha kan ten a jaslo an mi de long a me chore lat kene te konte na kana chala do de kala ngwane murle ke ngwane japa do not tame kinetin kontin la great people administrative area kwarkin we na karam dal ran information kaka sikala do nena akeni information mo kene shi correct akeni shi talk kala ngwane ko de shina do nak en winimi ka dukanti akene tele evident nyu den wo chingwane ko chigna chicken ko nak so kuje mo kene chagwa chwarek kam jongle kene people administrative area chwa ka mo kere ki chwa community chwa ka ku se jarwa jada lat kene ka rega mo tuwo ka jen jogon paiwe ka dukan ti chermana ngai kona winimi insecurity tenesha ko ngwane murle ke ngwane jaba la be ka buga na bukan ka benak la be ka buga ok bukan ka page la beka bika gad biken ka ben page menon dino tama e kennedy e kenetele e chikan te tet kenete ko de chanak chengeda chenge chane de wel baro cha connected me chana na ketene te mode te ka bot radiant te chala do chanang dwel wat ere ko mo me che to kinete one chicken ngar longa ta dan ti rod lat ke ko kana mo to no by humanitarian workers ke convoy din ke torbele ken te jel kel ko jel ke kadem ba ano ba kan nak ke ba ka ma ke ba ka dwaj ma kana mto ko la ngai ke torbele ken chara bai kan torbele humanitarian organization namo chutuo ana mon antama kan ne de ti shal ke jimorle te ke kwar ken nena kana gor ne evident
akana go ne mite ka man mi shan ka ke ne te content te nakana mite man mi shan ka ke biadi nyo da no ma jame a mai ne ni ken kene content la ngane murle akana mite rame mo ba mi shikanen badir right akana they need confirmation, they need approval. Gur can prove ano badil ngajeno talk singane murle chana chakana akana mitele evident akana shwa ko goin jen jodan keladno ngai kon diale neng nat ano bana ba kana de domni rin di ron chimana ngai kona baname yala constant shang nagadala nakanwari ke naga na de do special ke jen duk kan tema but kan gwasa me malan murle ni je lan ken no ken sikaken akene gwejeta ndan en tiri tigatin ge jaga jongle state kene de nakana akan dong de galaja de gala SSPDF ke report dan lat ken wude laran information ministry wude shalaje ko worshum malaran murle malaler la kala jen la armo yo gwejeje chwane accuse falsely chwane goin ka dong teriek michinela ajene televdene tel munyo de no kon chingwane ko chigwin winimi chikana chicken ko na ganyo chicken la dun wonena akeno gwada dan wana nektin nane long nane keko cheti kane so ko kujamo chikane yeri po dan lat kane ajene shwa ko bel atele ye proof ajene re wuji winimi to ko tigatin already so kujamo ne greater people administrative area akene kwane investigation kwana je carried out. We are teaching now. Go evident to know the no greater people administrative area use a can nakanayo naka jongle. Genta dan zikan lat keja. Aken na me chua ko goin lora bang chirmela kana lanun. Bang ngai kon dial manana to. Greater people administrative area use ngai kon dial no ken get criminal tela na la kan kana all the time. Pe ken ga nan kan nok naka na de domne amid tin na mane. Borai na mun gor kan gor kan proof. Minyu no di Pane te konde chane dangol baro chana radian baka dil te pane ten kon la ne ten kontin tete ka botin janang dulwal baka dil te ko mi ka tok pujano ne de ti ke jaba ki murle ki chike murle so na me amete tin na mo ka jo dala chalat gwasmene kan sure and confirm report chwa ja to be kare jam ko na me la de mi la janong right now I'm right corner. Kajana attack mo ke report me shala a Canadian Council International Organization. A Canada me bebe jelong ko me kwa humanitarian workers kwa target. Anga abinete ko no chuch ke vulnerable communities. Ne de ko no chuch tin chuch ke nyot tin cha displace a kor nga me bika lok mala humanitarian workers la ka yana ka kilat tin let ko organization lok na na luang na. Jena me badwal me di be no. Lo mo nyodo di Miti insecurity especially ke jongle ke ka panal ke gwada do dia na mo kala na la kana ka da do social je humanitarian na ka ke ne binete kon la lat telet ko organization lo bika dual ko de kan kwan de kan top de ke piu de kan top de kan kwagdul gorka de kan ka top de kan manchal ke emergency assistant de kan top chet kan lok te lok ne de kon la jidul wal no ko te dong walong te ka community content ku support in ku ne je ka humanitarian organization so kana reality bi ku chuch ko chine de ko la tika ne bile wen mi ka organization ba bi ka dwa so mnyo do di kan ji do ri ke families bi ka chuch puch ka kwitel ka kwitel kwan ko humanitarian ka la kwan la ja to ban jen do dan kwan la la train ke je den ba na ba ku nang na bu kan lok bu kan ku do to so na me eri pon mi chalat me shitwok cha je deny chigen reject ne the la greater people administrative area authorities can chiga pada me chitwok du county kwat chineti chobwel baro ano chiga lutin na me da la je report nyam goro de yana kaf karudun kel wana ka report do dien ka kwi doctor machar kana bonde re wiki juba gwa sedan e lo ka tin ka friday chan me cho da latin chan je linkel adwo be to ga ki ngum cho da lat no gor je no de kon linkel ka jan lere me bane ngaje no ne re report dia la ko la kon kalin ka kwi dakar machar te ka me di de lung me gor ke a bon
self came yadi right now. Man good one self came yadi, especially again Friday hearing a court session. You know, the George no nena. La ne self came yadi, especially the prosecution team. Man good can alum jena. Can good can go. They need the other content can teach ala defendant. You know, jika dah kamu cakap ne dang ko pekan pegdian kan dang baro ne dang di ko kien ne dang bakal ko kien ne di to konongut kan de kan gori warga ala ta danan men tije ke je kan gori je ki mutir amagoro ba do ba jala de ran gori je ke tedde de je kula kamne de kon la jiluk bor ken longa me ken me lenne ye ko de court dera mal pet ki dera jal ka pet ko temme ken ko de jele ni baran liti do bidana le tikaran ke je do de ke je ka gor ngwana pin ken la de le me la janonga la ko la jenya bana me wa tactic ko ku misal pe ke me yadi misika na goro benetin konte cha yen kel ka dak ma char bi ka right cha gu je na me chi chong so jen bana ko na ka jen report me chora la ka Friday ke shanga de ke jok me china nyu de ko la ro shir me shanga dok ka pai baro ron kin dang ro je dang ro bakel me ji to gene shanga dan e de look de je look je la look first by president dak ma char ken ne ka tin ko kin cha ka yen kel cha la do ne na cha look mo cha je nyok mo yot ke je jok cha yot ke shanga badak ka pai baro ron kin dang ro je dang ro bakel reason e dan yot ke je nyam ke je jene ne waje te karam kel me la Ramadan en la judge ki ran lok ne ko lok de ko la ro ko lok jen wa che je mo ka dual ki che je mo ke jwe jen do be dan e sha Friday session ya je passport ke je ki cha ja John a cha nan ka changa badak ka pai baro no ana me jen dar to a jen delay man dan sibin ka chenge dan e na chi nyura wa ken jani dang dok dial ko le la jani dang ro chi nyur wa lok dino chi jakel che ken kanaben wa mi wa de look de je toko chagu je no ramme me ko lo ko de na wa very important person ano ka ji lok ko there to tin ano chayo la no ba look ba je kap jok jen do ba nan kap ko look jok je ka jen hearing mo George no ne mi che to ka Friday session ke look mo cha je look Friday no then article ne the application e da ne sha lat me cha top a prosecution team kan ne ko nan kwa ga dak machar defendant team kan ne content kwa dak machar kwa jagang ka jen ta kai kimna la geno e ka part of me chi to kan nasir no gwazamo kan jani dang jok cha mu ke warga cha kam ke prosecution team chi kan ga jogo no na go ne yo kan ne ko na chi do ten ba look they can gor ne written statement no men de ka kulu bitti ke je ajan ta da na gor ka lo de ka Friday de na mo de je kulu mun de je kulu lat jayni mu dara to gano de ne de titin konti la dependent de kan mun war gande kan ka gor instead of dong ba tini kan nyam na ka jo dan chala da prosecution team of course malarik gene ne do kontin te kel ka dak ma char ke defense lawyers ni dak ma char akani no tel rami mo be gor warga kene dial kontin ci dot be doy ran ka tok de nyam nat ba tik be loch no yene de ko la gor bi anyun kun bi aka gor bi aka document tel written statement mo gone mo baran e bi brano gor je ba ko le bi je kene ci chonganam ngai ko na me tactical yo gor nya dang ma char ba gor je ci bo rach nyam nat jen ta dan bi kene je ko bi kene run mo de ma char we ro kene ko kene kel je wo ka rach kene na me ba la mo de dien ano very action medit bejenung we all know this thing right ko mit la road ni sia so ko kuje monne ko dang ma char ram kel gane ko ci dot ten batit ano ki bi testify ki bro nyam nat ka bati kari ga dana ci tuok ñu jeno dang ma char ber dial ba lat dong bin ete konti la prosecution team biga nangre rika jen mu kana goro no ne de je de la approved anetin konti la judge kenetin kon tila kwalok ko de kan goro written statement alo de kan goro bongne ke de kan goro wargane ba youtube a chara andeliti bijani ka chugwich ya tuok tel ndo dien mabala the prosecution team ci kan jo mo ci kala ba chare jak defense lawyer dakamacha e kan ci ne god e kan ne ranti ka chuon ko na me criminal case
which na chi glutin ka cha na cha ka gwantin anyong ne ti ke ne de cha yen ka koruna gure jeno ken bu ka raja joist nyam nat en ran ti ka long ki ti ka chong ki ti ka right ko ba jode ba jitu ka kot ba ti ka belo ka do ba da ne je me chi ro da lat ke je ko ka ne de cha gwan cha de jonga yen wo bia gwara information kun ba ka benen e je do ba da ba ka lu ke cha ju no mo chi to so again ko le ro da entamene me ka court prosecution team look no de dag ma cha de right kana gorija so right now again dan le ro da entamene Mr. George no she native county la jilok la judges michi kana approved and ba go written statement yo geno dag ma char kana bonde brama gor ngude brama gor ma dan en ku jenu der lat walo ba ji kuliti kaka eko gwi persecution team no di ibrane en me be tam di la nan ka me be je kule jakam tot ba ti jen lode we mon ke lu kan mo to no bran ba gorje andun which mean that amnimi goge jeno ba chon ba je badara mo Misi aguro ba shon ba yabat yin point du bidi ro ni jin ka jawdo so misi kana me ajen ndan le roda de prosecution team no gije no ne misi ran che warga che jet submit misi agor weekend no dong that time en la code le ge de je reduce but chijen behind there dwale na kamen ba la da daction ma char kan ne dial ko ni ci do so misi kana me proposal mo kana no different lawyers Charger Jagakan, Nada Kona Banari Jetama, Balani Canada Contilla Judge. Till a jillo, fine kid. So, call the mayor, Gaja Long and Adi Alwimon, take a South Sudanese Carodian, and many international community, take a which we can do over down and Baname Bajala Kaja. Kona me, a chak can of going manana chago, the self care Yadid, and over Dagma Charkan a bond a beggar tulkaja. Make on the election is approaching. Kasal pakim yadi bo dere dialti ko gui jeno chi da kama chat ki participate ka 2026 national election ba ladan tama kangai kon manana chalat international community eno dagma char ba di release ki barar den manakula we re rwai tin ko ken kit ko de kuin kwa de ko lat akire no ba election ba di lat we da dagma char o we da dagma char jan dam tin tama gen ko dan to so ngai kon dial as a reminder and robe dan yan ka dag machar ci kon dial te keleng yan ga jega chen dang ro bakel ka pay dio ron kin dang ro jandang ro wi de ka kui kore dan ci to ka nasir wada ci Nuer way army ki ke nyen ke de ni SSPDF South Sudan People Defense Force in the pin kir me yadi na mo che wang lu a ci din nga selbe ke me yadi e jen dag machar jen te ka ne kam ka gwaze dan dag machar ci ono ne de ne te kon de te ci gakre which ka nasir de ka evacuate Kongai kondiale, Nuer army still around Mokuko control, so they act according to what they see. Men we can know they go and then to Korea to then get in to Sheriarton. So no more Kelu, Chaladu, Kotaka area, don't Dakamachar, then do down and Yan Kadarmachar. Yan Qualwi the time and a man, tell a man come as spell I woten. When it economy can Nuer army, you can declare a judge, but a kid no need a kick a nego call a can back up. Yes, Nuer am me can dagma cha da kan kan dagma cha backup. Kai ta me dan me nakanura ngum da kan tikan joy kan nakan Nuer community. But right now, me dang ma cha jan te kan ne kamo. Ngum dere la gor ga jano dere ne te kon dere ke ba quit. They which kanasa. Anyok chi roi kan ne te kon dere Nuer am me no mo palaje. Diaga. Anyong Nuer am me ke ju wit chan cho community Nuer me te re you can answer chi roi. Te ku me kirmi yadi. No ngane unified force. Bane begang neriti nakane kine ko gor you don't play and which itself came yadi the next you quite ramu mo me be disarm and violet Johnson no cho kwany kene kwang chorale so what happened next to korche to so jana kwala yugo no na me ne de na fervent de to mi si aling ni me dane lakke but instead came yadi you should now we kada na kan tana ga power sharing ke jen 2018 peace agreement dane chata eno ne netin kontin tere kumaka ba power sharing betitin miti amalat ke kirim yadid badil ngaje ne de koken ngum jaken de den mi momisha de ne SSPDF e wa ne de kontin la Nuer way army ki Nueri wa meken wa kaka wa disamun wa je carried out a tele peace implementation me chala kami cha peace cha je implement
ke bo sai ba agree kir ken daga machar ken bon ko ken ba agree no ne amaje ka waka but kir mi adi ke dun lak ke wide kana mo per agreement da ne chata ke 2018 peace agreement ma chal ke reply peace agreement chala de wone ne ci kuer me ken kuer me shi ke ngwana bula da kwikan kamete ga fort mu kwa mu nanga gwada den birama me badil tiga ngitin but kim yadi kana gorna mon wo bidak mi char bete ngitin turu nawo chula na nyinga kalan madan le keje so namo a violation bo jena ku yene linga ne kene di chal ke sidisam kene kontin kwa ceasefire kwa je monitor kene kon gwe go ngam mi ma yot kenyam so tiga tinga ken medan le rodo so nkore to kana sir chi kor kambe ne SPLIO kene di ni SSPDF e di ni SSPDF nyenyo ke hali ke je wuce la Nuer wai am in state tikir mi adi chidundawe chaka wo mak amene tin konti la deni SPLIO ka containment side cha containment side di al chega dak ka chude Uganda chuye chu invite de wuch jene kula tike deni Uganda te konti be jene kula tike lia di dana ba renyal baje to ko mo boga na kana kana chune konti tila jisit sam chuka bet chu organization di al chuka bet na dana na kana ka jongle kana apna telam latke kugala benatam mi SPLIO charore nyoko mi kebro pin kete bej bej aso jari poda me de lar konene Dr. Machar lugde chaje yot ka chanka badak ka pay baro ron kin dangro ud jendang red bakal ban nyawje kari poda den